That's content creator Rohan Debbarma, whose pencil box review went viral on Indian social media. भाई दिस इज क्रेजी भाई। ये मेरे भतीजी का पेंसिल बॉक्स है और मैं तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, देखो भाई। अगर मैं यहां से इसको क्लिक करता हूं, यहाँ से स्केल भी निकलता है भाई। दिस इज क्रेजी भाई। Social media Instagram tabuk Rohan Debbarma hne chila khoroksa viral ang tango bini viral video ungkanaro video ni screen kan nugu makana bo kaisa pencil box ni tui kaisa video sinamani tabuk social media Instagram o video viral ungjak tai o viral video ungmani pore India Today hne kaisa news channel bini tui o video kaisa sinamka kakai amo belaino kaisa kaham kok je chini Tripura ni khoroksa chini TIPRASA chela viral angmani pore national media hai kaisa channel o bini tui kaisa video sinamjakha hingga kai norok o video nukha nugi tangkhai norok ani o channel ni bisingo Rohan Debbarma ni o pencil box ni video no norok nugui mankhana hingga social media o Rohan Debbarma ni video sinamjak ni view 11.9 million thangai sogoi kya sana thangkai moni theka bose tebo sogoi khana hingga kai kwbangma borok rok no netizen rok bo bini o video no reaction bo rwkha hingga kai norok ma hai ma tongjakha chin Tripura ni khoroksa TIPRASA mutai haikai viral wngmani social media rogo chajakha ba norok like subscribe share khadi ani channel no mutai hai tebo kotal video saimanani bagui।